Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so what frame Adjoa searching. First lady and second lady who na senya no. Come to TikTok for watching. Say what Muntio 2023 Anna Kwasi Pratt say Kwasi Pratt and I said yeah. Okwatena okuruku saa time no na omudi heter na omse na da kuku for the twa sika edi tua na yereka eni samere ba umia no kan na di to mudi atem from 202 no saa di bewura mu asemu akwaku ba ko beka kire ni se mutie ni you se ye di we e di first lady atem a police die na mutie 2026 mutie na sama we on se nipa nya botra on first lady and second lady who na senya no kra ya kwachi ni kotum say what social media no go true bibi na se tia samra we na police achiwa o se che aban ni mpeke no nkabi amembo ene Kwasi ya free him fa me tia se o se ni woni abampaso malik kwaku baku Now, if you wouldn't know see a pampaso, if you tiri so no pampaso. Kwasi Brad, genius man. If you tiri so no pampo sini wuni a pampaso. Most Gyimifuo we no be saying, ana mama o man Ghana, entumpo enkoso, most ankwasiafo we no. Na maye mo ho se mu de mu fi se enye nyin ene manyansa wo. Ana medwon enye dwon fita ene manyansa. Monyinyi kwanso magimi mudi gimi ni finkola brem ana mudi anyinti enkoda 2023 wo sisi obi ka asem tia first lady ana wo dinatam na enye no kra na fa so ayi first obi ni so a ye che no we ade ese ye che 2026 die wo se so obi control ade mpo na se enya tiamra ni ye che no a e de ntiri ye ka se afede democracy Tema na 2023 na ye ma me Rebecca ni na do for the Sunday and na democracy ni good ne nu kwa so oche obi a but do join the man ma ha so ne de eno de obi control ade a even sofo mpoka say hu mu asem ma ne hu a ka vice president asem ya ko chi netum sofo jima internet wasa betra wa mu aye utimimim aye wa no se ofiamo ano abetra wo say wait is democracy ni abani mekwa na yo me say ya na mu say na me yasa matrase manyinyi ache mu say kwasiafo say no ka wo say because I no say aso no do say onye NDC but everything about you is NDC me dem yes EPP ene ye enkruma ewiso aboa mu aboa Kwasi Tieni ngwazo wakatoaso. Sa Kwasi Pratt no. Se na we ya dia ye gaza ban mpe democracy. Oyo muntie no bio no menken Kwasi muntie mo. Tie fa wo Gyimika de oka no muntie. tia samra we na police achiwa o se che aban ni mpeke no nkabi amembo no free him fa Na do chi nde na wo ka. Obi di na temu a. O trete ni na wo na etwa ne mpoa enu mpo wanji no abamu wa no san ko hade e san fake ye se ya bechi no e obra na enye nukwe e na wo ka no sa bongo ades bi kwase mpani boy no ono fake ni hu ene se sa bongo ades no kunu mu se we reporter ba NDC bongo ades se ono ye communicator ye reporter na do anti no but dana boy ni ka say why police for be ye news no ana Kwasi ko tra OKFM ko tra okike nkwasa asem ne mo asem 2026 die o say muntie no minti ase muntie ase malik kwaku baku ene enu baku so haruna ata so be kai ya Mekai August 98 ade ne achi won kodi o masem ade won kotu afiase the same situation so makotro bibia for first lady ho a enya no kure na samre no a ye chi wo no edien ne kan e fa ho
Me fa ho. Tieni you. Me ka fa ho Where 2023. It's in a video that's the next one. We should not allow criminalization of speech. And that there are other remedies for dealing with such cases. Obika samina first lady and second lady who na senya no kra. Ya kwachi ni kotum. Da bi yenchi no. Nye koso no. Ye yinara ese ejitu mu se oman bia edi emra ne buman. Wutiti emra so buman na emi se emra ne ho ntumi buman. Edi buman. Ye yinara dia tumu se emra bi wo ho a ye freno libel. Your sedition. Your contempt. Yeah. Baby, some rani ya mra. Ye na ja tumu se fanya dma. Ensesa no ewo ho. Okay. Emrani na ho. Yensesa no e no kura kwagu ba ko udwan. Na mra we na ho. A ensesa e bia mai. Atakufu ado time ne de. Na wo se emra no yentontwene. Na wo kwasiampa ni se no. De wo beka no aban ne mfanya dwuma. But do join the man ma ama so de emra ho. Enti emra no anya dwuma se de be ya be ma oman no e betimi afa ne ntuma pafra. That's good. Na mo san go fu yo. Mo sunu ma wi a na ebo mo. Enna ye ka sei nipa bie mu san go fu we bi mu da. Ye mu mo ye de mu ya hanam ma ye to. Ye mfa mo nya hwe ye de mu titia fom na ntem se do mat. Because of sikane enkwasia politics nti ama matom mani munyam awu jimi nti munyi mu credibility na no maton e de amasika enti unim no kra no na do breso no na on ma usika eni akufo ado on panasemwa from me so ma meyam ana MPP party na baye bosum bi di amount enti e ka honkona ka MPP party na gu wadwi na no enti se enkosa no enti no na wo se ofa kwan bia so na do bongo ade so anche no abamu wa na fake ye ba wo tena ase ye hu so obi akasema tia first lady ama police akoche no they were trying to kill ba se wo ko tena ase me kan first lady hu ma hu bi da e bia mo wa se mo hu si ache obi no obetumi de ma atra ba na hu se nipa so masi ni de mi mo de ma hu bi da wa hu bi no obetumi de abane ahwe. But Pasempani, Abatanasi never catch and Nadia, and Nadia, and Mrawo, Gaku, and Mrana, and was say a mare yet, my said ye be ya of mine. You didn't want me, yes, said ye be ya of mine, Mrani be my yet, but not ya. Son of mine, idiot, the chin was in Winifio. As your fool in that one and a fool. Se fu we na ate ho na etituri ani ntimo on betimi abu o man no mu hu na nkwase fu we te ho na mo ken kwasasam me say this time no se mo se maye madwen se nya atwom en nyame adom ka we enye social media da roma ana kwa ye first GBC1 GBC2 GAR radio gold nko a ana na ene anase bia certain crowd please buy na social media ma ye ayi en kasam ye nya evidence internet no aka we ya we che no be ka we unya recording ni biem unya video biem one say ene ye no kwetana promise fa kan ho within 24 hours no ne ono asem was aka fa abanda da no na pop up ye wi a ne abosa ya kirew ye metena me do attempt just na emfaso bi ni so uye pani nemo me bo wonu mu asem na wo kan nra ende wo kan ni wi a na onu mu asem asa abua me ne matimi de kan kwase mu asem de akyerɛw na wo hu Gyimi a wo te ene wo Gyimi a wo timi ye enu na le mra eni ho ene de mra wo ho abua mu aboa akwase firi suko enko fo kwase fo ba ko kwase to so nyen samra
Ohe Kwasi ewe, ameje mfi na also the KPMG abaso mbebo na omo krampo na sese omo administer slow poison to Unibank egu ni mo pen fe no to munti o nana na go for the time ana sayenja be ka kire say Bank of Ghana ana eboa ana egu oman no any bank ahoro na Bank of Ghana eye wo de mpese me de ma beka obi nkotie bo na omo krampo na sese omo administer slow poison to Unibank egu ni mo pen fe no to nchen ma ba na mo se mo bebo atoto nyeme yi amo saa time no Unibank na egu no na saa na Ibrahim Mahama ana a fake bank checks fake checks no waji low ahoro mo bank na egu no sa meje mfi enim de face Ibrahim Mahama yes you see the whole world no was kai ana egu sa bank no owie no sa ko trase na ko form we e de share Bank of Ghana e kon se Bank of Ghana person o de munti nya se ko baya egu ni mo pen fe no to nchen ma ba na mo se mo bebo atoto nyeme yi amo nya se ko baya kwabna afekwa na downgrade ni be koso KPMG for chese omo downgrade the entire loan book of Unibank. You won't believe it. Bosnia Unibank yama ankra dwumedi nyina on person chese Bosnia ni na e Bosnia bond omo sentini KPMG. Yes, and in reaching those decisions so be our account dia be cho say ye won na muntie enei asem a obeka fa the same banks no ene enkofo no intie to say ye ya di impelo ye timi di gina so ka say loan bi e bad loan. A few moments later. KPMG is part of the not only the biggest but the most credible in the world. What? KPS na osi omuna akoso trouble ma Satam Ibrahim Mahama ema bank ni collapse ya oso omu ye the useless omu ye the cost and then they osi omuna ye the most credible. Hey, social media never forget.